الشيطان الرجيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وإذ غدوت واذكر يا ديار جماخية إذ غدوت غافا غنم فتتن جيشورا غدوا يجو مال جيشو غنم جيشو وإذ غدوت غافا غنم فتتن ياددو من أهلك يجو ورخيت الرايا تبوئ المؤمنين يجو مؤمن توتا خقوب سيفتو حق سيفتو خقوب سيفتو لجوتو نتاجيشورا مقاعد للقتال يجو بكالولا وتعدرك الدبابتي بكالولا خقب سيفتو على تاتي كونما غيالو لا اودي يجودا غيالو لا اودي غيالو لا بدري تيمتي والله سميع عليم جتو ربي دغيا بيقا وانا تيسانين جتو سي دغيا وانا توجتو سي بيقا ما سيسيا تنيفو مرجمان بكا بكتي ادفو ديتي ورانا موغري وخيني سي جرك كيما نمشانتم كوبيبي جتودا rumaata warra jaamu warra silaa biiflee darbachuu danda'u jechuudha yookiin komaandoota cimaa nama shantamfilee Abdallah ibn Jubeyrii fuudhee irra godhee maal godhe gaara duuba kaa'e jechuudha isin amma yoonii fi allaattiin foon keenya guurtee yaatuun illee yoo gartan nu ummata mooyees yoo gartan akkana jettanii bakka tanarraan deeminaa jechi kaa'e jechuudha gaara duuba gara kanaani bakka duguun dhuftee nuun cabsuu dandeessu jee ergamaan akkasitti Abdallah ibn Jubeyrii namticha jaamu nama cimaadha fuudhee isarra godheechi kaa'e jechuudha akkasitti ummata muumintootaa bakka adda addaa waraana qubsiise ergamaan guyyaa saniya izammati jechuun gaafa yaaddoo itti san taa'ifa taanii jechuun gareen lamaan takka minkume isinirraa gareen lamaan takka ya banuu haarisaadhaa fi banuu salimaa jaamti jaan gareen lamaan suyya warraan saaraati antafshalaa jechuun luynoomutti والله ولي ما ربي تسيسا إسان لماني تهلو ينوم نيسان أمان سنويا صدان دوران كيسا دفتي كاتي ربو ما كيسا دبم سيسي وعلى الله ربو ما كفرتي فليتوكل المؤمنون يجو مؤمن توني آير كتنيا بيكم سفير رتي سيمتي جبين في رتي سيمتي يدوم من في رتي سيمتي ربو ما كفرتي آير كتني ولقد نصركم الله جيشو والله تقوم ربي نسنيف تمتي ببدر جيشون بدر اتفاء سنيف تمشي جيشودا قولي واللي كان جنة مالي بدرين أتشدور جيشودا مغا ببدر جيشون بدر اتفاء سنيف تمشي وانتم زلة جيشون خنيس النموات اكتشون مال الله فوتورتن غافة سهية سنيفو نما دبسا دي في قدسا دي قوفا جيشودا كافر توني مو دبسا قلي في قوم جدودا arranta no duba jarri mu'min toota nama kuma tokko yoo ta'an kafirtoonni arranta nas nama kuma sadi jana rumaa guyyahud kanas fattaqullaha rabbi sodaadha la'allakum tashkuruna rabbi galatoonfatuun isin irratti dirqamaaya istaqulu jechuun gaafa jettu san rabbiin isiniif tumse izii tanamma zarfiyyaadha eeysarra irraati dhiiroo walaqad nasarakumullahu irrarraafna jechuudha istaqulu gaafa jettu san faa isinumaaf tumse rabbiin jechuun magaa للمؤمنين مؤمن توتان غافا جتو ألا يكفيكم جتون سنين قوسة أيمدكم ربكم رب كيسن سنغرغارون بثلاثة آلاف خمسة من الملائكة ملائكة راتين سنغرغارون جتودا منزلين يتم بوفمو إسان كتان سمير يتم مغا بثلاثة آلاف خمسة من الملائكة ملائكة راتين يا isin gargaaruun sun hin geessu gaafa jettuun san rabbiin isinumaaf tumse jemmaga warri gariin maal jamu fassirtoonni gariin iz taqulu izii tana fuunee isa rarraafna wa iz gadowta rarraafnaa jaan duubaree guyyaa lola uhud yoo ka jennu taate guyyaa lola uhud malaayikaa tamiitiitu bu'ee guyyuma sanuu malaayikaan bu'uu buute guyyaan ammoo malaayikaan lolte guyyaa lola badrii qofa jechuudha istaqulu jechuun gaafa jettuun san ani ganam fatte sammee yaadadhu
للمؤمنين يجون مؤمن توتا انقاف جت سيا ألا يكفيكم جتون سني فينكو خنرمو خميت الرجاري ولقد نصركم الله الرسول الرجاري دجان إذ تقولوا قاف جت سربين دقمان سني تمسي للمؤمنين أمة مؤمن توتا تنقاف جتو ألا يكفيكم سني فينكو أيمدكم ربكم ربين كيسني تنقرقاروني بثلاثة آلاف قمسده من الملائكة ملائكة راتين تنقرقاروي منزلين يجون بوفمو إسان كتان جيشورا بكا براتمو بألف من الملائكة جا قم ملائكة راتين مردفين جي والهردفو إسان كتان جيشورا أتتمو قمسدي جي أتتمو قمتو جيشو ميدوب مالك من ولفيفنا سنماو مردفين جي جلاما مردفين والهردفو دا isaanummaanu jarri guyyaa san bu'ee nama kuma sadii malaayikonni saniifuu jalqaba kumni bu'eeti eegan akkasitti maatii kumni lama boodarra bu'e walumaanuu kuma sadii jalqaba ergamaan kuma tokko beeksifamee sanimee eegan ammaatiis ka kuma sadii kan walumaanuu dubbatee murdifiina jechuu saniitiitu nuu bayyanse jechuudha balaa jechuun lakkii dubbiin akkasii miti jeegaan magaa ni gaya lakkije alayyakfiyakum khana baramma bala jechun dubbin akkate mitiya in tasbiru yechu yoni fi sinobsitani watattaqu ya rabbi sodatan wayatukum jechun aytin dufanilleje min fawri maza jechun amma tani tanatti aytin dufanilleda yumdidkum rabbukum rabbin kaytani tingargara ب5000 خمشني من الملائكة ملائكة راتين تنقرقارا قل ما ورسمت في خبال لما سيني في جنم مغا يوغن جرقون خان اللي جفتن تات ماسي ملائكة جريك ماسيا خمشن خسمي جروني بال لما سيني في إن تصبروا جينمو يويسن وبستاني وتتقوا رب صداتا وياتوكم هايسن الدفن الليدا من فوري ما دايتون أما إسانيتي يرو ثاني تنتي هايسن الدفن الليجم من فور ماذا جزم ثاني تنايسن الدفن الليدا يمددكم ربكم يا ربين كيسني سنغرغارا ب5000 قمشني من الملائكة ملائكة راتاتين سنغرغارا مسومين جتون إسان سني ملتي سو حالتان جتورا مسومين عن حالتا جتون مغا مسومين عن ملتي سو جتورا bakki isaan dhawanii fi tanami dhee wal adda jechuudha saniifuu isaan hoggaa dhawan ammaatii fiixa ciran qubbee kana faa ciran jechuudha gurra faa irraa muran akkasuma ammaatii bakki isaan dhawanni gurraachomti mallattoo qabdi sanoo biraatiyya yookiin musawwamiina qiraatiin jettuus jirti jan ismal mafuuli qaraanee jechuu reefummoo musawwimiinaan ismal faayili kuni maqaa isa hojjeteef kennamu san jechuudha kun immoo musawwamiina gazee yennu ismal mafuul jechuudha musawwamiina mallatteeffamoo isaan katayya mallattoon isaanii tanamaatiin adda jechuudha akkamit deemarree meemma isaan imaamaan isaaniitiis imaamaa mala jara kaaniitiin wal adda jechuudha imaamaa gizee maratan ammaatiif fiixa kana fuudhaniiti asiin duuda keessa gabbuusanii maratan jechuu isaayya nama biraatiin adda beekaman musawwamiina mallatteeffamoo isaan katanii نمر أدى وتدر برا وما جعله الله تمسي ربي وانقون نسري قيا سنيسا وما جعله الله نسري يوخي درمچو قيا لبدري سننقون بريا إلا بشرى لكم سنو مقمچي ثم لي وانقون ولتطمئن قلوبكم بقلبين تيسا نماسي تكذيك جتو أكتز قبويتو ملي وانقون بيجتو نسري سنتي كتز قبويتو ملي وان براتي فينغوني ومن نصر سلاي درمچو وان تاني بر إلا من عند الله ربي برامل تاني العزيز الحكيم ربي جباو گيسا سن برامل تاني جي درمچو بكي رادوفتو بكا جبدو سني رفته إسا او گيسا تے سن برادوفته درمچو ني بكا بران جرتو جمع akkasuma maasiisi illaa yookiin sababii rabbiin tumsa guyyaa sanii san godheef illaa bushraa lakum isin gammachiisuu ta'a walitatma'inna quluubukum bi qalbii ta'esan akka gammadduu fi akka tasgabbooytuu fi akka raggaatuu fi jemma akkasuma maasiin liyaqxaa jechuun sababii biraa jiran maal liyaqxaa jechuun akka fixuufi liyaqxaa jechuun liyaalika jaan liyaalika jechuun akka fixuufi xarafan jechuun minal ladheena kafaru
booddee warra kafreellee akka fixuuf lafarraa jechuudha. Saniifuu akkanaan sababuma jihaadaatiin akka lafarraa dhabamsiisuuf jecha rabbiin godhe nasrii guyyaa sanii liyaqxaa jechuun akka muruufi jimee inumaa zaahiraan fassari. Xarafan jechuun dhuma booddee yookiin eegee min alladhiina kafaruu warra kafreerraa ta'e kana yaa oo yakbitahum jechuun takka akka isaan hongeessuufi je kabata jechuun hongeessuu yookiin oo yakbitahum akka isaan deebisuufi isinirraa rabbiini yaa fayanqalibu jechuun akka deebi'aniif dirree lolaarraa haa'ibiina jechuun muraada isaanii hongawanii jechuudha. Haa'ibiina jechuun hongawaa haala ta'aniin akka deebi'aniif dirree lolaa sanirraa jemma. Liyaqxaa maal jenneen akka muruufi akka balleessuufi akka fixuufi jennema. Xarafan jechuun booddee min alladhiina kafaruu warra kafreerraa ta'ee jechuun magaa kaafirtoota durii wajjii waliin laaleeti jechuun magaa. Isaan kun saniifuu warra kafreerraa karraa boodaati jechuudha. Booddee isaanii kana akka sababaa ta'isaniin fixuuf rabbiin nasrii guyyaa sanii isinii godhe. Oo yakbitahum jechuun akka isaan xiqqeessuufi je hongeessuufi je fayanqalibuu ka deebi'aniifi khaa'ibiina jechuun hongawaalataniini. Asuma keessa immoo leeysa laka siif hin taane beeki min al-amri taligaarraa jechi yookiin hujii irraa sheewwani takkallee siif hin taane hujiin harka rabbii jirti beeki. Oo yatuuba alayhim rabbii yoo fedhe isaanuma sanuu tawbaa irra deebi'aa barje akkanatti hin jibbin dilana maal godhu isaan abaarta jemma rabbiini. Sababiin irratti kana je'ee maali dhiiroo ergamaadhaatiitu isaan kara tokko maqaa dhawee abaaru ka'e janamma qunuuta godhee salaata booda yaa rabbi abaluus fixi yaa rabbi abaluus balleeysi je tokkotti maqaa isaanii lakkaawee abaarus seene sababaa sanitti leeysa laka min al-amri shay'un bakka tana beeku wani takkalleen tase harka jirtu hin jirtu. Oo yatuuba alayhim rabbiin isaanuma sanuu yoo fedhe tawbaa irra deebi'aa barje islaamiitti. Oo yu'azzibahum yoo fedhe isaan kitaata rabbiini fa innahum zaalimuun isaan lubbuu isaanii miidhoodha jemma. Saniifuu ergamaanichi boodarraa dhaabbate lakkii dhiise jemma. Bajjilmatti abaaruu yoo taate malee tokko keessaa maqaa dhawanii abaaruu ergamaan achi boodanii dhaabee minal amri jechuun taligaarraa jechuudha. Taligaa hujiin harka kee hin jirtu qaceelloon harka kee hin jirtu maasiifiya. Mee inumaa hujummaan hundinuu harka kee hin jiru qaceelchuu fi jallisuunis sibiraa miti jiraachisuu fi ajjeesuunis harkaa miti jechuudha. Amrii jechuun amruma hundaa'u harka qabu sii miti jemma rabbiin. Saniifuu gara qiyya jirti amriini gara qiyya deebisii dhiisi yoon fedhe isaan irratti tawbaan deebi'a yoon fedhe isaan hin qixaate jemma rabbiya. Walillaahi jechuun rabbumaa fi أصبرت أما رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع القبر ويتا مثلا كذا من رت أبار بقول أنسر وفي واجب ترنيمتي أيوة ربي ما ولا ينطق عن الهوى بكجر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كذي تنيفو واني إني دبته سن أبار سنيس واير راي تجت تجت دينتا سني بر قرآن كم بانو قرآن في حديث إرجمان أمتي مخانا فإننا ساتكلم كيسن جبتورا إنه القرآن وانتان إلا وحي يوحى ويوم ملئ تاني ثم تنيفو إرجمان عليه الصلاة والسلام يجي واتا كهمو فده وقام مني وقافته يوني في وانسان بيخين چال جاينينو إن دبت إيغانا جبريل فان التروفيه كسي برسيسي چبو دغر غليه ميچورا تنيفو تكناتو نما كلمة الرادوف تيچو تناس فردم ماسيسي مم ماسي گويالو لتبوكسان نموتا بايه فرغمان اجما گودي ترو منافقتو ترى سني سم ربنا اجما گودي فنجنه افالله ان كلمه زين تلوم جيني لولين يچو إذا سيدبر سنتقو ما دي فما گوتي فتي ما ردابته تجيني ربي لوليني تنيفو تكناتو نجيرتي جچورم مال جنره يا ايها الذين امنوا ولله جچور رب ما في السماوات وما في الارض ونسمي تربني في دجي خيسا رب ما فيها تنيفو يغفرني ارارم اني لمن يشاء نما فدبني ارارم ويعذبني كتاتا يا من يشاء نما فدني كتاتا بريا تنيفو ونسمي تربني دجي خيسا تيتي متي برجي تيجا انا تي توركا كبناتو كفدت وجتا يغفر لمن يشاء نما فدبني ارارم ربيني أمن سيسيا ويعذب من يشاء قبلني كتاتا ما في كفري لتجيسه والله غفور رحيم ربنا ما رارما دنا ما رامت غدا دايا يا أيها الذين آمنوا جما سيسي يا ورتو كچما ربي دغوم سيتنجي
amma asitti waa'ee lola badriitii fi lola uhudiis dubbate jechuudha. amma lola badriitii itti akeekee guyyaan malaayikaan samiirraa buute guyyaa lola badriitii jechuudha. guyyaa lola uhud ammoo malaayikaan buute dhugaa guyyaa san wajjin lolle jechuudha. bal'inaan amma gana dubbachuu ta'a waa'ee lola uhud sirri fiduu ta'a jechuudha. ta lola badrii immoo guyyaa san ergamaan alayhi salaatu wassalaami bahummaan isaatu itti qophaa'een baane jechuudha. guyyaa san ammaatiin wataaddarrummaanu namni ciccimaan dhugani jira kanuma akkasii immoo qophiidhaan hin baane waa lama filatanii baan jechuudha. naggaadee silaa shaamirraa gala deemtu san kara qabanii meeshaarraa fudhachuuf abbaan yaanni isaanii guddaan sani jechuudha. asuma keessa immoo yaanni karabbiitiitu bakka ga'ee lakki lolaa malee maal godhu naggaadee san barbaaddanii miti. tajettuma jidduma tanatti rabbiin abuujaal gamasii bakka abuujaal faanii dhaganii nabi muhammad wataadara isaa fudhate naggaadee afaan bahee jechuu dhageenyaan wataadara qopheeffatee dhufe jechummaa abuujaal gaa dhufanii dirree tanarratti wal qunnaman. ergamaan odoo isaan hin dhufin dura maal jee yaa rabbi yoo namni 313 kun addunyaarraa dhuman humaa wilii ati addunyaarratti atis hin gabbaramtu jee odoo kadhatuu jechummaa gaa ergamaan dubbii dheereessee abbaan bakri ni gaa dhaapu jee wilii je akkas ilaajaan jette armaa achi bakka ni gaa dhiisi wilii waan biraan jiini wilii atis hin gabbaramtu inni jennaan dhaapu jeeni irraa qabe jechuudha. sababaa sanitti rabbiin gammachuu isaanii kuno nama kumtu malaayikaa kuma tokko isiniif erguun akkasuma kuma 3 kuma 5 jechuudha. gammachiisee guyyaa san nama 70 kaafirtoota irraa fixanii jechuudha. nama 70 ammaatis booji'an akkasitti guyyaa san isaan gurmuudhaan galan jechuudha. guyyaa lola uhud ammoo ajaja ergamaa rabbii jarri guutuu dhabnaani dubbiin akka sarkaa taatee akka malee ta'an jechuun magaa isaanis akkasitti namni meeqarraa dhume namni 70 irraa dhume jechuun magaa hamzaan faan guyyaa san dhuman jechuu guyyaa san gara jannataa kutan yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warra tokkichummaa rabbii dhugoomsitan laa ta'kulu ribaa jechuun dhalan nyaatin akkana jettanii horii dhalaaya adaafa mudaafatan jechuun dachaa dachaafamtu haala taateen jechuudha. isii tanaatumma ixifii addaa godhanii heddummeessanii dachaa baay'ee godhan meekkamitti kun imma aadaa jaahiliyyootaati jedhan ummata umaan beeneettitu maal godhuu turan nama miskiinaa tokkotti liqii kennanii jechuudha. liqii tana baatii kanaa keessa naa galchita yommuu ji'a san naa galchuu baattee ji'a akkasiitiin eeyde qarshii hanqana yookiin birrii hanqanatti naa idaata jedhan. gaafas ammaasis hoggaan baatiin sun geessee gaafas yoo galchuu baattee hanqas akka ammaasis itti naa idaata beekadhu jedhan amma. dubbiin lakkuma teessuun irratti deemaa deemte jechuun miskiinticha kanarratti. sababaa sanitti rabbiin aayata kana buuse laa taakulu ribaa horii dhalaa nyaatina adaafa mudaafatan jechuun dachaa dachaafamtu haala taateeni isiin tun lakkumaan idaamaa deemte jechuudha. wattaqullaa rabbi sodaadha la'allakum tuflihuuna ni milkooytani waan barbaaddan hirkattanii jemma rabbiin. wattaqunnaara tatana bira kutte moo ibidda sodaadhaa je allati uiddat jechuun ibiddi sunuu taqurfeeyfamte taqopheeyfamte lilkaafiriina kaafirtootaaf qopheeyfamte yoo ribaa nyaatan isinis bakka ajaja kiyya jiddanii kafruu keeysan beekaa jemma rabbiin. uiddatiin ni qopheeyfamte isiini lilkaafiriina kaafirtootaaf qopheeyfamte waatii'ullaa warrasuula rabbii fi ergamaa rabbiitis qaalii godha la'allakum turhamuuna raamata godhamtanii ajaja rabbiitii fi ajaja ergamaa isaa goonaan raamata harkattanii. wasaari'uu jechuun miila fuudhaa jemma rabbiin jarjaraa ori'aa ilaa magfirati min rabbikum gara sababii araarama rabbii keessanirraa ta'etti miila fuudhaa jemma wanta khayriidhaa ta sababaa araaramaa taatutti miila fuudhaadha. wajannatin jechuun gara jannataa miila fuudhaa ardu'aa jechuun bal'inni siidha as-samaawaatu wal ardu jechuun qixa samii torbanii fi dacheedhaa kageeytuu u'iddat jechuun isiin sunni qopheeyfamte lilmuttaqiina warra rabbi sodaatu qopheeffamte. reefummoo uiddat lilkaafiriina jenne jaannan bakka dubbannetti kaafirtootaaf qopheeffamte je faallaasan immoo jannanni rabbii eenyuuf qopheeffamte lilmuttaqiina warra rabbi sodaatu qopheeffamte. amma duubaree bal'inni jannata rabbiin muttaqtootaaf qopheessee qixa samii fi dachiiti jechuudha. lakki waan nuti bal'oodhatti beenuutiitu tanaaf tanaan nu hime malee tanarra bal'oodha jechuudha. maalirraa beenee duuba hadiisamma fakkeenyaaf jannanni wali qabanii yoonii fi fuudhanii kursii rabbii gubbaa kaayan
akka amartii dirree keessatti yookiin qubeelaa dirree balloo keessatti darbamteeti jechuudha. Jannataa fi walumaanuu kursii fi waan isii keessa jiru fuudhanii yoonii fi arshii rabbii gubbaa kaayan amma isa akkasumatti xiqqaattiya. Saniifuu duubaree gariin maal jamoo bakka tanatti bal'inni siidhaa samii torbanii fi dachii samii torban adda babaatiiti dayaasi wal cinaa kaaye jechuudha. Akkasuma maasii dachii torbaniis fi cinaa kaaye maasiiti bal'ina hanqas takka tageessu jechuudha. Azaabni oduu baree hanqam takka dhiiroo Allahu alamsan azaaba hanqa inni ga'u rabbuma qofaatiitu beekaaya. Abaduu immoo har'a torba qofa akka qabu ni beeyna jechuudha. Kan amma duubaree bal'innummaan isaatu samii fi dachii eega kaguutu ta'e azaabni oomee duuba eeysa kaayamuu ta'a jechuudha. Akkana jee warra dhufee ergama rabbii gaafatee jira jechuudha. Qixa samii torbanii fi dachii jennaan azaabni oduu baree bakka tam ta'uu ta'a jechuudha. Mee hoggaa halkan kute guyyaan emma halkanii fi guyyaan atti himi jeeri janamma nama silaa gaafate saniin yoonii fi guyyaan kute halkan eeysa gizee silaama guyyaan jiru san halkan eeysa jira jee gaafate yeroo maasis halkan jiru guyyaan eeysa jira jechuudha. Akkasuma rabbiin bakka kaayuun dhabu yoonii fi jannanni kana balloo taatees azaabni asuma bira jiraachuun ni mala jechuudha. Walumaa galatti immoo booddee maal jedhe garagalee jannanni duraanuu gama oliiti azaabni immoo gama gadiiti jechuudha. Azaabni jala yoo ta'u jannanni garagara irraadhaati. Bal'inni maddachii fi samii ta'uus qixa samii torbanii fi dachii irra balloo ta'uus rabbiin bakka ittiin dhabuu sanii rakkatiyya. Alladiina yunfiquuna warri jarrisu warra kennatani je fissarraa'i jechuun rakkina keessatti gammachuu keessattii fi waddarraa'i jechuun rakkina keessattis warra kennatanii amma gaddaa fi gammachuu keessatti rakkoodhaa fi balloo keessattis warra kennatanii muttaqtoonni sun jechuu deemaramma walkaazimiina alghayza warra maasii dallansoo isaanii liqeensanii muttaqtoonni suni sifa muttaqiinaa saniiti jechuudha. walaafiina aninnaati warra namaaf irra dabranii meelil muttaqiinaan bootaatam jiramma Allah morbi jarrin المتقين مجرور باللام وعلامة جريل ياء المكسور ما قبل المفتوح ما بعد نيابة الكسرة لأنه من جمع المذكر السالم يجودا الذي رفعوا بالواو ونصب وجر بالياء يجودا جمع مذكر السالم بوتا جري جريني اسمي ربي كما ردوغا الذين نصف ميساتا بوتا جري جرتي جمتونيت والكاظمين نص أكبرت أتفهمتي الذين رتي جودا كاظمين جمع مذكر السالم بكما دا اسم سيرت أتفهما صفتهودان والعافين عن الناس الذين مرت أتفهما صفتهودان اشردا كودي ما يجودا وعدت يجون نقر فيفمت نقبي فمت للمتقين ورب صداتو قبي فمت الذين ينفقون ورخنة سنيف قبي فمت والكاظمين الغيظ كان جتيكم وردلسو لكم سنيف قبي فمت والعافين عن الناس ورنما في دوران سنيف قبي فمت warra hogaanamni isaan miidhe dhiifama godhanii namaa bira dabran saniif qopheeffamtee jannanni suni ayya wallahu yuhibbul muhsinin rabbii warruma toltuu dalagan san jaalataa warra toltuu hojjetan jaalataa ya asuma jalaan maal jechuu deemare isaan sun ammaatii warra toltuu hojjetanii jechuu deema jechuudha walladhiina izaa faalu isaan sun warra hoggaa hojjetan faayishatan jechuu waan fokkatu hoggaa hojjetan ya qaanii wanta silaa qaanyii yookiin nama saalfachiisaa takka hoggaa hojjetan oozalamu anfusahum tokka hoggaa lubbuu fi miidhan badii hojjechuudhaan zakarullahan azaaba rabbii kayaadatanii fastaghfaru jechuun kaaraarama gaafatan lizunuubihim jechuun balleessaa isaanii saniif kaaraarama rabbi gaafatanii laalammee warra badiin hojjennin jenne jechuun rabbiyya walladhiina izaa faaluu faayishatan badii hojjechuun taqwaarraa naman baaftu jechuudha abadummoo taqwaarraa wanni si baasu maali badii hojjettee achumaan karaa dabruu saniitiitu sodaa rabbii irraati baasa walladhiina izaa faaluu warra hoggaa hojjetan faayishatan jechuun waan fokkatu hoggaa hojjetan yookiin qaanyii hoggaa hojjetan oozzalamuu anfusahum yookiin hoggaa lubbuu isaanii miidhan dilii dalaguudhaayya zakarullah rabbi kayaadatani fastaghfaruu jechuun kaaraarama gaafatanii rabbi lizunuubiin balleessaa isaanii saniifiyya waman yaghfiru dhunuuba qaa'iliina ja'anii jechuudha وما يغفر الذنوب نمني دلينا ما رارا منجر جاني جيتشورا مقول لقول معذوف جيتشومغا قائلين جاني وما يغفر الذنوب نمني دلينا ما رارا منجر الا الله ربي توكي ماله حديث من ما غورنجر خجانيه
ولم يسروا يجون خنافني على ما فعلوا بدي وجتا سنرتي جمان خنافني وهم يعلمون أنسان كبيخني بل ليس وجتوا ثاني خفت بيخني جتورا ثاني وهم يعلمون أنسان كبيخني ربي كان ما رارم يجتو ربنا رارم نساب الله أولئك جرك سيسا جزاهم قلن ثاني مغفرة من ربي يا أرارم ربي ثاني راتيا بل ليس إسان وجتوا ربي مال قدتوبا إيغا توبا تنبودا إيغا رارم غافة تنبودا ديفا مغوداتي أنا قلت قلتاتيا وجناتنا كسم أورو ليدا تجري تنياتو من تاتي أجل سيدا على نهار لكين جنة أفران خالدين فيها أتخيط خطتا أنا لتاني نقيو ونعمة واتو ليجم أجر العاملين من دا ورهجتني واتو ليه ورهجتي قنو كانت من دا بريدار كتا قد خلت يجون دبرتيتي يا كافر توتا من قبلكم سنين درا سنن جچون آدار ربي دبرتي جرتي وجي ربي دبرتي مفسيرو جچو يا في الأرض دچي خيت ديما فانظروا يجون لا لامي كيف كان كتلالا عاقبة المكذبين بود ور أنبيو تخجل في سنين كتلالا جم قد خلت دبرتي من قبلكم سنين درا أما كنا أي مسلم توتا في كافر توتي دبّش مجرى شو ما قالتو عمومتي سمه فسيروا يجون سنن يجون آدار ربي دبرت يجورا إني درانو آدار لفاقبو كبجة شمعة أماني تكيوني في أمبيو تخجيب سيفته لفرّاب الليسون آدار ساتي فسيروا ديماتي في الأرض دجتنا خيت ديمادا فانظروا لالا كيف كان كتياكبة المكذبين بودي ورّا كتاب ربي خجيب سيته بودي ورّا أمبيو تخجيب سيته كتيلالا هذا يجون قرآن نخون بيان للناس يجون ما فالدباس هذا جي حقا في باطل الدباس الجرا وهدى جيشون أكسما ما سيكا شادا وموعزة جيشون قرص هذا إني للمتقين ورى ربي صداتني قرص قرآن نخوية بيان للناس جي موجل قبا نما هنداس بيانا ليالك من هلاك يجودا إنما نسلاي ورنبو فميف مالي ليالك من هلاك عن بينة نمني كفريسي إيقوما دبيني سادباتي بودا ككفرو يجورما ويا من حيا نمني أمنو سماسي تكامنو فيها إيقوما دبيني سادباتي يا سنيفو وهدني فو موعظتني للمتقين عليكم وهدن جيشون إنكم كتيل شادا وموعظتني غور سماسي للمتقين ورى ربي صداتو غورسايا ولا تهنوا يجون إلا في ناجم ربين ولا تعزنوا هي الدونا كنا جتنيا مال أركني ليه ماتي بيجا لبنان فادك على لا جمّا بيجا ربين أمتا قومي لوط الرابن ليس يجورا بارو منتين جانيتي بارا أجاواراتي تجرى يجورا ديد سي خجان جيشو إنه جنيت ديد سين سوانو ماني تكس جامعو مالي بشان غندا سنكي سامبه غندا سلا ربين أمتا لوط سن الرافد بكا سنين بشان بي ملتو أرن لي جرى يجورا بشان أمتا الدنيا تي بوان قبنه بوان إنك أبو إسمالالاني تمتين غرفة مودا akkasuma maasis biyyoota mee masri ogaadha itti fir'oonni hanqammaatti qaamni isaanii jiran maasis kana hunda deemaa laalaa jee mallattoolee baay'ee hafee jire bakka dachiin gaccitteetuma arrallee jirtu faa jire jechuu bakka baay'ee jirtiya kana dachii keessa deemaati laalaaya ganda samuud waa dalii jirii bakka jaan hoggaamma fakkeenyaaf lolota buukit deeman ergamaan bakka tana kana jettaniin dhaabbatinaa jee bakka tana ummata rabbiin ummata kaafirtoota irraa fixee ture azaaba santu isin bu'aa dafaa keessa dabraa jechuudha bakka namni arrallee irra jiraannee jire jechuudha waa dalii jirii jaamtee beekamti bakka namnummaa nurra qubannee ta azaabnummaa nurraa sodaatamu ammallee jechuudha bakka kasiisan hunda deemaati laalaa jechuu jiran rabbiin walaa ta'inuu jechuun laafina walaa taazanuu yaaddawinaa kanaa jettanii waan tumulaaloonaa isinumaati tu gubbaadhaaya إن كنتم مؤمنين أيوني في مؤمن توتما تاتن إسنما قبادا يادوينا دا ويالو لأود قلبي شبتيش ملاجرة سنيفو نمني چچمان إسان قبن كيسار أمي ورّيك حمزة خلا خيجي چلال تغر تخون كيسا خوتا يجورا ورّيك مصاب بن عميري فان كيسا دو يجورا
saniifu rabbiin maal je warra hafeen qalbii isaanii wayyeeyse walaa ta'inuu illaa finaa walaa taazanuu iyyaadawinaa nama dhumeefiifiya waantum laalowna isinumaa gubbaadha in kuntum mu'miniin to mu'mintoota taatan iyyamsaskum akkumatti isinumaa nu laaffattansa jeema rabbiin iyyamsaskum jechuun yoo isin tuyxees jee qaruhun jechuun dhumti arra guyyaa lola'uu yoo dhumti isin qabdees jee faqad masal qawma jechuun ummattoota kaafirtootaatis qabee jira qaruun misluu jechuun mudatee qaruun misluu dhumti ka keeysanii kun jechuudha yooki iyyamsaskum yoo isin tuyxeesi qarhun jechuun madaan yoo isin madooytanis arra faqad masal qawma jechuun ummata kaafirtootaatis tuqee jira barje qaruun misluu jechuun madaan akkanaa jechuudha madaa zaahiraa tana qofa odoon ta'in madaa qalbii jira jechuudha ta warra isaan biraa dhume hundatti rifatanii qalbiin isaanii madaawee garaan isaanii madaawee cufaa jira jechuudha saniifuu isaan sanis bartu ixeetuma jirti ibiddi naumarra bu'ee guba jechuudha isinarra akkana taataniis kaafirtootaas tuyxee jirti watilkal ayyaamu jechuun guyyaa lolaa tana barje nu daawiluwaa nuti isin naanneessinaa beeynan naati jidduu namaatti lola silaayis nauma tokko qofaa yoggayyumoo waan tuwaan hin fakkaanne lolli yeroo saninumaa hun toluuka yoo namnummaan tokko qofa kamoo ta'e lolli dhaabbachuuf deema jechuudha tokkumaan mo'atee biyya qabataa bakka lolli dhaabbate shahidummaan hin jirtu kaafirtoonni lafarraa dhumuun hin jirtu yeroo sayyaa saniifuu duuba lola jechummaanu duraanuu guyyaa garii ati mo'amtee guyyaa garii aduwwiin ta'e mo'amtee guyyaa garii ati mootee guyyaa garii aduwwiin ta'e si mo'uudha bariyaa watilkal ayyaamu guyyaalee lolaa tana nu daawiluwaa jechuun isin naannee isinaa beenan naati jidduu namaatti wanti malaal maalire akka okoleedha takkachi deemti takka addeemte jechuudha lamma kasimi wanni isaanirra bu'e isinirraas ni buuti walii aalama jechuun waawattii kanaa tana maal jaan silaa jaan bakkayyuu quraana keessa baay'eedha jaa silaa jechuun zaa'idaa jechuun quraana keessa baduu zaa'idaan hin jirtu sodaachuudha jecha maal jaan silaa jaaniini sassaabee dubbii tolchuu dhuftee ليعلم الله ربنا كدر باسو في الذين آمنوا ليبتلي جيتو جانا كنيتون ليعلم الله جيتونا كربين قرتي در باسو في جي الذين آمنوا يجو ورامني فيها ويتخذ يجونا كغدتو في منكم سن الراية شهداء يجون ور شهيدو تخرالو لا ردمو ور قبصور ردمو كغدتو في جي يوكا ننجراتين ايسا شهيدين جرتي دوبا وقوتو فنماتي تنو goobaan galatee jechuun hin taatu waan akkanaa dhiisaa jemma duuba rabbiin tanaan malee hin beekumma ilma zuhuuri maannaase jechuudha beekumsa namaa wajji jechuun namarra mul'isee dirre baasu jechuu janamma waliyaalama allahu rabbiin akka beekuufiya alladhiina amanuu warra dhugaan amane ka beekuufiya saniifi munaafiqtoota kadda baasuufi wayattakiza minkum akka isinirraa godhatuufi shuhadaaya warra lolarratti dhumu ka godhatuufi wallahu laa yuhibbu dhaalimiin rabbiin kaafirtoota jaalateetii miti jechuudha isaan jaalate isinitti fakkaatin jemma lola dachaanii guyyaa biraati lola dachaanaan sababaa sanitti kana je'anii kunimmaa dhaammata jarrimmaasi itti dachaana jee eegachiyaa ambooda jechuudha uudii lammaffaa uumna janii kaan jarri saniifu uudii lammaffaati uumna jennaan sababaa sanatti ergamaan maal jedheemma aboo isinummaa warri duraan madaa'e sun kaalolaa jechuudha jarri maasis haa jaaniituma lafaa kan duba deebuun hin jirtu kun immoo wanni inni mujjiru maali lola uud booda wanni kun jaamteen jechuudha rabbiin qalbii isaanii fooyyeessuudhaaf qalbii isaanii wayyeessuuf isaan kana jajjabeessuuf rabbiin aayata kana buuse jechuudha sun silaa lollichi booda deebuunis ammaasiif beekama jarrummaanu sodaatan ammaasiif Ali ibn Abi Talib namoota baay'ee wali qabatee qarannii dhaqabajee jalaga godhate ammaas gara tuujemma Abi Sufyaan hay wanti mallee jabaataa jirtiisa Khalid bin Walid maal je odoo maqaan keenya nun banne gizeedhaan bakaraa dhufne taadachaanu jemma Khalid sirri jette bakka ayaanu dhiisinurraa lullummaan kun waafuu je akkasi waraana isaa guuratee Abi Sufyaan makkati didibjee galeya waliyumayta Allahu rabbina ka qulqulleeysuufi الذين آمنوا جتوا ورأمن خنك قل كل سوفيا ويمحق الكافرين يجون كافر توتا كلفرها كوفيا ونما لولي خنقود ميفو جتورا ويمحق يجون أكها كوفيا أكد بمسيسو في الكافرين
kaafirtoota kalafarraa dhabamsiisuu fi meemma fakkeenyaaf guyyaa lola badrii abuujaal guddaa santu du'e jechuudha. akkasuma maatis Utbatu ibn Rabi'aa fa'aa du'e jechuudha. Shaybatu ibn Rabi'aa fa'aatiitu du'e jechuudha lola san irratti. Namni silaa isaan ijoodhaa qaban irraa kute kuno akkuma kanaa kana matootii kaafirtoota lafarraa dhabamsiisuu barbaada. Yuma isaan qulqulleessuu munaafiqarraa adda baasuu jechuudha. Ama siftum jechuun sa isinummaanuu ni yaaddanii silaa isje magaragalee isaanumaanuu. Anta dukhulul jannata seenuu yaaddanii. ولما يعلم الله خير بين بيخن الذين جادوا منكم إذن الراور جيادة قد جتشودا إذن الراور أبصايو خير بين درت باسن سلا كانوا جنة سينا واني كان جرتو جمع ويعلم يجون خان بيخن الصابرين يجوني وردوغان أبسيو دو ربين بيخية خاناني بيخي چودون تاين بيكم سنما وجيت جنن مغا در باسو جتشما ودو ربين درت باسن إذن الراور أغادان كبساوي فيها warra maatis obse lola san irratti obse odoo dirrettiin baasii sana qofaa mireen maatis je walaqad kuntum isinummaan kunuu turtan jemma dura tamannoon almawta jechuun kadwatanaa gaabbitan kadwatanaa hawwitan turtan mee is duuba deebi'aa yaadadhaa jemma rabbiin duraani maal jechuu turan amma jarri kaafirtootaa kun nutti roorrise yaa ergama lolli kun karaa nuun godhamu jechuu turan jechuudha hin geenye dhaappaa jaan ergamaan saniifuu walaqad kuntum tamannoon almawta isinummaan kun du'aa hawwitaniin turre gaafa duraasan min qablu jechuun min qabli an talqoo odoo du'atanan qunnamin dura bari isin du'aa hawwaa turtanii faqad reeytumuu kuno duuti kunoo tana gaagartan duuboore hay duuti hawwitanii sun tanuma wayta biraati ree jemma rabbiin waantum tanzuruunaan odootuma laaltanii gartanuutu kunoo du'a gartanii bariya wamaa muhammaduun nabi muhammadis bar waan taane إلا رسول إرجما ملئ وأنتاني قد خلت خني دبرته من قبل إنسان درا الرسول يجون إرجمتوني خني دبرته ملئ تاني برجي نبي محمد إسبر واجل كبيرجماتي متيجي برما جل كبيرجمتوتاتي متسانيفو إني أكو إرجمتوتا دور دبريتي سانيفو إرجمتوني دبر سندوبا الدنيا رتافني هنا فني إنسان سنون مدواني ميري دوتي وايسا كفر رانم بانه أفا إما تيجون أفيسا يدويجي oo qutile jechuun takka yoo jeefame harka namaatiin jemma maataan fayyaadha bee yoo du'e jechuudha oo qutile jechuun yoo jeefame harka namaatiin in qalabtum jechuun ni dachaatanii reeysin alaa aqaabikum jechuun if duuba gara kufriitti dachaatanii ree sababiin irratti wanni kun jaamte sababaa maal irratti wanni kun jaamte jara mushriktootaatii labse jaanamma muhammadis du'e abbaan bakriitis du'e jaaniitimma waan kana shaytaanni ummata keessa gadiin godhate jechuudha eega kas taate jeega aboo jarri munaafiqtoota amma gammadanii eega kana taate bakka nuti bakkuma teeyyata duraanii saniif dachaanna jaan saniifuu namoota baay'ee qalbiin cabtee jechuudha bakka sanarratti ni lallabimmaa Abii Sufyaan mee Muhammad isin keessa ni jira caal jaaniin jiru ergamaan isin dubbatinaa jena kana jettanii abbaan Bakri ilmi Abii Quhaafaa isin keessa ni jira caal jaan jalaa hin dubbatinaa usa hay Umar ibn Khattaab isin keessa jira cal jaabon dubbatina khanamma umariif qabuu dadhabee jarri ati maqaa dhoyte sun hundinuu ni jira wanni siyaachisu ganaallee hafte jeenimma akkanaafoo eega kana taate lakkii jemma saniifuu bakka tanarratti ergamaan du'e jechuu tana dubbiin biyya keessa deddeemte jechuudha eega kana taate lakkii nuti huma haruma duraanii haruma keenya ka duraanii isa irra dacha'annaa jee jechuma jarri munaafiqtoota Abdallah Ubayyi Ibn Silaayis duraanuu gari anka tokko fudhatee deebi'e jenkaraadha duraan amma jalqaba ergamaa Madiinaa irraa hoggaa bahu nama kuma fudhatee bahe jechuudha jalqaba odoo Madiinaa irraa bahin isaan mari'achiise ergamaan mee kam jettanii lola kanarraa tani baana moo hin baanu asitti aanu dhufanii moo bakka Uhuditti afaan yaaneeti achitti bakki lolaa achi taatu jennaan Abdallah Ubayyi yaadamaallee asaa dhufanii je yoo dhufan ijoollee hundaa dhagaantuma namuu bakka waan harkaa qabuun darbataa jemma inni deemuu beeyte as ganda keessa badee hafuu deemammaasiis asumaa dhufanii dhiise ergamaa yoo dhufan isumaaf bakka xiqqaatanii deebi'an malee isaan hoggaa isaan dhufan maal jechuu deemama inni akka ummanni keessa jirutti himuu deema jechuudha isaanii wajjis ni jira kanaa wajjis ni jira inni bakka lachuutu jira saniifumma asirra garagalee maatis ummata kan gaafate ergamaan gariin lakki asumaatetti eenyuu je kun ammoo maal janjarri ansaarota lakki ni baana ergama humaani yaana malee nuti lolarraa fuun hin taatu
bakkuma uusanitti afaan yaanee lollaa jaan ergamaan caljee dubbiin dhibdee mana ol seenee meeshaa lolaa fudhatee gabbaye jechuudha. Warri hoggaa sanni baana jechuun rifate jaan garagalee aboo ergamaa dirqinee miti ergama si dirqinee miti lolatti dhiifama nuu godhi jaanii gaafannaan lakkii ergamaan eega takkitti meeshaa lolaa uffate ol deebuun hin fakkaattu jee numaan ba malee har'aan tan wanni feetaa taatu hin oolu jemma ka'ee baye Abdallah Ubayyiin ka'ee jala deemee karaa walakkaa hoggaa dhaqan ta'uu namtichi waan nan jee way hojjete anni afnaan jeeni maaliif baarra inni eega wanni nan jeen tayin kootaani dachaanaa jemma namoota hanqasaa fudhatee nama 300 moo kana fudhatee deebi'emma duuba saniifuu nama meeqaatiif duuba dirree lolaa irra bobba'ee nama 700 qofaatiif irra bobba'e jechuudha. Akkasitti magaachirrattuu du'a dhagayanii ni du'e jechuu kanuma sheeyxaanni facaasee jechuudha. Eega inni du'e dubbiinuu tolte fakkootee jechuudha dachaana jemma munaafiqtoonni. Afa immaa ta'aaf yoo du'eessa oo qutila yoo takkaa yoo jeefame harka namaatiin inqalabtum jechuun ni dachaatanii duuba garagaltanii je alaaqaa bikum jechuun gara kufrii teeysaniitiif duuba dachaataniisa waman yanqalib namni garagale alaaqi bee jemma if duuba gara kufriidhaa namni deebi'e falan yadurrallaa shay'an jechuun kuni rabbiin rakkisu waa takkallee jechuudha. Falan yadurrallaa jechuun rabbiin dhibu rabbiin rakkisu shay'an jechuun xiqqollee huma azaaba naquun isan dhibdu kana wasayjillaahu jechuun gara rabbiin galata galchuutaa ashakiriina warra isa galatoonfateya wamaa kaan linafsin maalirraa sodaattan lola wamaa kaan linafsin lubbuudhaaf hin fakkaatu anta muute jechuun duun hin fakkaattuu fi illaa biidinillaahiya hayyama rabbiitiin malee lubbuun bar guyyuma rabbiin ni duuta jee malee duutuu barje maalirraa sodaattan lola kitaaba muajjalan jechuun kuni qaaxaroo muajjalan jechuun qabamee lafa jiru jechuudha. Kitaaban jechuun barruu yookiin galmee muajjalan jechuun qaaxareeffame barreeffamee lafa jiru duuti teessan hundi barreeffamtee jirtii bar. Wama yurid jechuun namni fedhe immoo sawaaba duniyaa jechuun deebituu addunyaa namni fedhe jechuudha. Sawaaba jechuun deebituu addunyuma tanarratti aanaa deebitu lolli kiyya kun tattaaffii an tattaafadhe tunis sanuma addunyaa qofa aanaa taatu namni je'ees je nuti minaa isii irraa ni kenninaa fi hanqa feene jechuudha. Minaa jeemmoo minii tabiidiyyaan irraa abbare marabbiin isii irraa ni kenninaa fi hanqa feene wama yurid nama fedhes sawaaba duniyaa jechuun deebitu sawaaba laakhirati je sawaaba akhiraa galata akhiraadhaa nama barbaade nuti jechuun isaaf kennina minaaya sawaaba sanirraa jemma wasana izi shaakiriinaa warra nu galatoonfate maasiiti gana galata galchinaaf jechuudha. Addunyaa irrattis harkateeti akhirattis ammaasiis galata biraa harkachuu taa'aya saniifuu dirree lolaa irra bobbaatanii loltanii yoo niyaan teessaniin tolis sawaaba gaariin harkatanii beekaa je yommuu niyaan teessan tolte addunyaa irrattis gaarii harkataniiti akhirattis galata bareedaa harkatan ammaasiya wakaayyin min nabiyyiin baay'eedhaa barje kasiiruun jechuuf deemaaya wakaayyin jechuun hedduudha min nabiyyiin jechuun nabiyyiin baay'eedha qaatalamaa khaniisaa wajji lolee ribbiyyuuna kasiiruun loltoonni baay'een jechuudha. Ribbiyyuun jechuun hordoftoonni taabi'a warra jala deemu jechuun hordoftoota jechuudha jaan. Ribbiyyuun jechuun loltoonni kasiiruun jechuun baay'eeyya. Ribbiyyuunaan ammoo warra rabbiif bule jee fassara jangariin. Yoo akkas jettee kafasaruu deemtu taate rabbiyyuunaa ta'a malee ribbiyyuunaa miti. Rabbaaniyyuuna jee warra fassaruu jira akkasii misun sirrii miti jaan. Ribbiyyuuna kasiiruun loltoonni baay'een famaa waanuu jechuun isaan sun bari laafne bo limaasaa boon waan isaan tuqeef jecha laafne bar fi sabiilillaahi karaa rabbii keessatti waan isaan tuqeef jecha jarri dursunuu hin laafne isin akkamiin laaftarree har'aan sana guyyuma lola'uudha akkana ta'uu jecha akkamitti dilanaa mileen isin cabxiya wamaa da'ufuu jechuun isaan sun hin laafne niyaan isaanii hin laafne wamastakaanuu waa gadiin godhanne aduwwii jalatti maasiisiya wamastakaanuu jechuun waan xixiqqaanne je aduwwiidhaaf xixiqqaanne yookiin wamastakaanuu if duuban dachaane gara kufriidhaa jechuudha. Kana keessatti rabbiin eenyu jeenoomtu jira loltoota bakka qalbii isaanii cabxee qalbii isaanii wallaanu jira jechuudha rabbiin warra luynoomee lolarraa duuba deebuu barbaadu if dura oofu jira wallahu yuhibbu saabiriin rabbiin bar warruma obsan jaalataa yoobsan qabaatiin isin jaalatu beekaa jemma wamaa kaana qawlahum jecha isaan sanii waan taane barje jecha ribbiyyuunaa sanii jechuun magaa
loltoota dur ambiyoota wajjin lole san wamaa kaanaan hin taane qawlahum jecha isaanii waan taane wanni takkalleeni illaa an qaaluu jechuu malee rabbana ufir lanaa yaa rabbii keenya nu araarami dunuubanaa jechuun balleeysaa teenya yaa rabbi dilii teenya nu dhiifama godhi jechuu malee waan biraan dubbanne jarri sun isin arrammoo waa baay'ee haasoytan akkami akkana taatan duuba jeemma rabbiin qawlahum jechi juukun khabarun muqaddamu khabara kaanaati jechuudha ismii dura dabree dhufe mee maal jechuu sila ismiin ho'eessa jirti duuba illaa an qaaluu kana baysine tolchine ismii godhu yaa namma wamaa kaana jechuun waan taane qawlahum jecha isaan saniin taane illaa an qaaluu jechuun illaa qawluhum jechuudha jecha isaanii malee wanni biraa takkallee hin taane barje rabbana ufir lanaa yaa rabbii keenya nu araarami zunuubanaa balleeysaa teenya nu araarami wa israafanaa daangaa dabruu keenyaas yaa rabbi nu araarami fi amrinaa amantii teenya keeysatti fi amrinaa hujii teenya keeysatti fi amrinaa diin keenya keeysatti cufaanuu basaruu dandeeysa jan wasabbit aqdaamanaa yaa rabbi faana teenya gadhaabi wansurnaa jechuu yaa rabbi nu moosisi alal qoomil kaafireenaan ummata kaafirtootaa irratti nu moosisi jechuu malee hin taane isinis waan akkanaa tana jechuu qabdan malee jecha jaynummaa agarsiisu jecha rabbi irratti hirkannaa agarsiisu dubbachuu qabdan malee jecha qalbii caba agarsiisu kamit dubbattan jemma rabbiin faataahumullahu rabbiin isaafniif ni kenne sawaaba duniyaa jechuuni galata addunyaatiis ni kenneefi ni boojetan akkasuma biyya ni fudhatan akkasuma maatis aangoon harka isaanii galteef deema wahusna sawaabil aakhirati akkasuma galata akhiraa bareedaa saniis ni kenneefi rabbi maali husnaan kun amma من إضافة الصفة إلى الموصوف جان من إضافة الصفة إلى الموصوف صفة فونه موصوفة إضافة قونه جيتشودا وثواب الآخرة الحسنة جيتشوف ديما يجمع ثواب آخرة دا بريدا سنيس ربي نخلنا فيه والله يحب المحسنين ربي ورما صلتو وجة جالتا يا إبادة صلتا وجة جيم ربيني يا أيها الذين آمنوا يا ورتوكتم ما خيروا قوم ستان إن تطيعوا الذين كفروا والركفر يقالي قوتني جلديمتن يردوكم إذن ديبسني بريا علاقا بكم يا إفدوبا إذن ديبسن غرا كفري دوريت يجورا كافر توتا جل قرن قبتنا جيما سنفو وان كافر توني جويسني تقامته إرقما جلا غرا برا غران قلنا يا علاقا بكم إفدوبا غرا كفري تيسني تيسن ديبسني فتنقلبوا صوباسني نديبسيا خاسرين يجونهم قوالا تاتنيني مراد خيسين أركت يرو سيا بل الله مولاكم أبو ربي تتيسا خيسني رب مرتير كدايا وهو خير الناصرين إني رجالا ورنا ما تمسوتي يجودا ورما يتن كيسة الديمي كان قولة منافق توني جري يهودا جري كافر توتا كن ورئيسني تمسو ديمو متي برجي تمسي ربي تيتو رجباداتي رب مرتير كدايا سنلقي يجون دربنا برجم ربين ني أبدأ فولا دورة في قلوب الذين كفروا قلبي ورا كفر رتي ني دربنا قلبي ورا كفر خيتت ني دربنا الرعب يجون بوش بوش دربنا جي الرعب يجون صدا غنارة دربنا بما أشركوا بالله وانسا ربي تواكين تيسنيف جيشايا ما لم ينزل بي وربي نساف بوسن سلطانا جيشون هجا رقا waan rabbiin ragaa samiirraan buusiniif waan rabbi qindeessaniif jecha sodaa gana qalbii darbinaa saniifuu isinumaatii turra aanuu ta'a jechuudha amma rabbiin maal godhe fedhii isaanii hawwii isaanii gara jihaadaatti jajjabeessu jira jechuudha amma qalbii isaanii sana guddisu jira yaa wamaa waa'umunnaaru galoon isaan sanii ibidda ammaasiiti yochi deemanii ta'e ugaa addunyaarraa deeman ibidda galuu ta'an ammaasi yaa wabiisa jechuun waa ammaatee مسوى الظالمين يجومبوتا ورلبوساني ميداني وهماتيا مسوى يجومبوتا يوخي قبصمتي بكي سان قبطن سو وينو مامتو رجيما عذاب سناب بيخا كانت تومي جيم ربين ولقد صدقكم الله ربين اغايتني غدي بر اسنو بيرا بدين جيرتي بر جيما يسان مدي بي ربين ديلا كان سيمالي واي غيالو لا اودي جودا ولقد صدقكم الله ربين dhugaa isinumaaf godhe barwaada'u baallama saasan dhugaa isinii godhe isinumaa turra aanaa sayya istawsuunahum jechuu yeroo isaan gattan san dhugaa isinii godhe
bi'iznii jechuun fedhii rabbiitiin hoggaa isaan gattan jalqaba loluma Uhud keessattuu jara muslimtootaatiitu irra ziide jara muslimtootaatiitu moo'e jechuudha. maal jagariin amma saabota keessa wallahi ejjetiyyaan ilaalee arkije hindii bintuutu baafaa isii ka gaara keessa fiidu dubartoota isaanii ka gaara Uhud kana keessa ce'u ol maratanii guurdii isaanii ol qabatanii akkana fiigan khilkillee miila isaanii irra jirtu ni mul'atti qafaayinni qaama isaanii irra jiru ni mul'ata anuu arke jagarii jechuudha. saniifuu jalqaba dheeysanii eeguma dheeysan booda sababaa Khaalid ibn Walid jarri bakka tana ayaanaan jechuudha. gareen namni 50 ergamaan qopheessee gaara duuba kaa'ee bootaa gadhiisanii deeman jechuu Abdallah ibn Jubayr bira. saniifuu Khaalid achumaan fursaa harkatee carraa harkatee bakka saniin itti seene jemmanu duubaan dhufee akkasin lafaanu fuudhe malee. istawsuunahum jechuun gaafa isaan gattan san bi'iznii jechuun ayyama rabbiitiini hattaa izaa fashiltum jechuun hoggaa isin luynoomtanii watanaaza'atum jechuun wal falamtanii fil amri waa'ee ajaja ergamaan isin kenne keessatti wal falamtanii waasaytum yaa ajaja ergamaadhaa jiddayyaa min baadi maaraakum eega isin garsiisee booda maa tuhibbuuna waan isin jaalattan eega isin garsiisee yaa Abdallah ibn Jubayriin waywaate seetaami guyyaa san jara sanitti hoggaa jarri muslimtoota kaafirtoota moo'ee ari'u aboo maal jemmaas keessaa tokko lafaa ka'eetuma alganiimata je aboo boojuu nu jalaa dabarte je wanti gaa saniifuu carraan dhabinaa jaanii kaanas jechuu namoonni baay'een. Abdallah Jubayri waan ergamaan isiniin jennii irraanfattanii boo ergamaa yoonii finuu culullee yookiin allaattiin foon keenya nyaatullee yoo gartan nuu daaraa ta'ellee yoo gartan akkana jettanii bakka tanaan deeminaa jechuudha ammate ergamaan. duuba dhaamsa ergamaan dhaammatanii irraanfattanii lakki ati asuma dhaabbadhu teeti jaanii akkasi kaanii kutan jechuu ajaja ergamaa dhiisanii. saniifuu marabbiin maal jedhee hattaa izaa fashiltum je hoggaa isin fashaltanii jechuudha. fashala jechuun maal jechuun jaarmayni duraan jaarame sun diigamuu jechuudha. hoggaa isin diigamtanii watanaaza'atum jechuun wal falamtanii fil amrii jihaadaa keessatti wal falamtanii waasaytum jechuun diddan ajaja ergamaa diddan min baadi maaraakum eega isin garsiisee booda maa tuhibbuuna waan isin jaalattan eega isin garsiisee booda isin akkas taanaanuma rabbiin fidee kaafirtoota isin irraa aansee hattaa tana mee maal goonimma hattaa maanaa ilaa godhimee jechuudha. walaqad sadaqakumullahu rabbiin dhugaa isiniif godhe wa'adahu baallama isaa dhugaa isinii godhe je hattaa izaa fashiltum jechuun hanka isin laaffattanii watanaazaatumin wal falamtanitti eeysarrarraasu yaana sadaqakumuma sanirrarraasu yaana jechuudha. minkum isin irraa ni jira man yuriidu duniyaa jechuun nama addunyaa fedhuu jira je. Abdallah ibn Mas'uudii fi namoonni tokko animma nu keeyse guyyaa san namni addunyaa barbaada deemu ni jira natti hin fakkaanne jean. saniifuu ummata san keessa namni akkasii ni jiraan taa'u hanqa rabbiin ayata quraanaa tana buusutti je. edaa namni waa tokko miyyaanni namaa tokko miti jemma garagalee. minkum isin irraa ni jira man yuriidu duniyaa nama addunyaa fedhuu jira minkum isin irraa ni jira maasi man yuriidu laakhirata nama akhiraa fedhuu jira summa sarafakum eeganaa isin dachaase rabbiini anum jara kaafirtootaarra liyabtaliyakum jechuun isin mokkoruuf isin dachaase jemmaas. saniifuu isin ajaja ergamaan dinneere bakka tanaan miila isin jalaa dhawe rabbiinis walaqad afaankum sanuma hundaa immoo irra isinii dabre jemma dhiifama isinii godhe jemma. gurbaan tokko bakka tanatti Abdallah Umar dhufee gaafate jan Usmaan tuquudhaa jecha Usmaan ibn Affaan tuquudhaaf jecha gaafate jechuudha. waa sadi dhiyeesse Usmaan ibn Affaan guyyaa lola Uhud akka inni hirmaatin beeytamuun beeytu je Abdallah Umariin eeniin beeka guyyaa lola Badriitis akka inni jirre beeytamuun beeytu eeniin beeka je. hay ammaatis akkasuma ammaatis guyyaa Hudaybiyaadha guyyaa gartee beeyata Ridwaan jaamee beekamu ahaddiisan keessaas akka Usmaan hin jirre ni beeytamuun beeytu eeniin beeka. saniifuu dubaree Usmaan akkamin nama ka qabu kami jettee himta je kootu jeen siifiin imaam Abdallah Umar bar jeen guyyaa lola Uhud waan irraa arkame san isaa miti ummata biraafuu dhiifamni godhamee jira bar je rabbiin irra dabree fi dhiifama je sunnamayyuu nama hedduudhaatiif dogoggore wayita qofaa je san duuba kunoo rabbiinuu walaqad afaankum je'eeni irra dabree fi saniifuu bakka tanaanu Usmaan tuquun dandeessu dhaabbu jeen Abdallah Umar. guyyaa lola Badrii immoo guyyaa saniis intala ergamaa rabbiitiitu tafayyaa dhabde jira je saniifuu ergamaan
maal jeeni intala tana birannaa fi naa dhukkubsachiisi jeeni atimma bakka san irratti sawaaba nama shahidummaa akkasumammaa fi qooda nama dirree san irratti hirmaatee qabda guyyaa sanii jee ergamaan hayyama godhee fi hambise malee akkanatti nafne asiinis Usmaan tuquun dandeessu dhaabbadhu jeen guyyaa Hudaybiyaa kanatti baantu guyyaa beeyatarri duwaan odoo namni Usmaan irra cimaadhaa jiraatu ta'e ergamaan nama biraati erga jee cimina Usmaan jecha ergamaan Qureeshiidhatti Usmaan ergee barjeemma saniifuu bakka tanatti kuni cimina Usmaani ergamaanuu gizee addii godhu san hoggaa ummanni addii godhu harka fi waliin qabee kunoo harki tun harka Usmaani jee akkasitti harka isaa qabee addii fi godhee bar ergamaan jee saniifuu sadeen tana fudhadhuuti deemii gali Usmaan hin tuqin abbaa jeen irraa deebise jechuudha walaqad afaankum ta guyyaa lola uusan isinii dhiifama godhe matana dhiifama walitti araaramne jeen amma rabbiin wallaahu duu fadlin jechuun rabbiin abbaa tolaati alal mu'miniina mu'mintoota irratti rabbiin abbaa tolaati jee is tusiiduuna eega isin garsiisee je maatu ibbuuna waan jaalatta wanni isaan jaalatan maali kaafirtoota moo'uudha kaafirtoota injifachuudha injifannaa san garsiise kunoo kaafirtoonni bare eeguma takkitti girri jee oree baqate maal godhee hanqarumatti jarri ergamaan kaa'e sun bakka yaa'e jechuudha jaarmayni ergamaan jaare sun diigame bakka tanaan imma Khaalidun waliin dhufee duubarraan akkasitti jararamiin godhee fixe jechuudha istusiiduuna jechuun hoggaa gaararra ol oriitan san jeemmagaa istusiiduunaan hoggaa gaararra oriitan sammee yaadadhaaya walaa talwuunaan kan hin gorre alaa ahadin jechuun nam tokkotti illee kan hin gorreeya istusiiduuna jechuun hoggaa dirree keessa oriitan jeefa sargadiin hoggaa dirree keessa oriitan walaa talwuuna jechuun kan hin gorre kan hin jallanne kan hin mayne alaa uhudin qiraatiin akkana jettu jirti jan gaara uhuditti kan hin gorre asumaan dirree keessa baqa jechuudha warrasuulu kan ergamaa yaduukum isin jaamu fi ukuraakum jechuun isin duubaa kan isin jaamu je ilayya ibaadallaahi jajan ergamaan dhaabbate kootaa gara kiyya yaa gabroota rabbiin baqatinaadha faasaabakumiin rabbiinis galata isinii galche je gamman jechuu yaada bigammin jechuu yaada gubbaadhaan daranuu galata isinii galche bigammin jechuu waan isin ergamaa yaachiftaniif rabbiinis fidee yaada galata isinii galche likay laa taazanuu ka isinii yaaddoyneef ammaasiisiya alaa maa faatakum waan isin duraa dabre san irratti jechuudha boojuu dhabdanii fi walaa kana irratti kanuma rabbiin mataan na galche warra Allah mee silaa chiddu ilmaan kiyya kam ta'an mee silaan du'e kam makkaasaniifuu waan kana walirraamtu waan taateef likay laa taazanuu ka isinii yaaddoyneef jecha alaa maa faatakum waan isin duraa dabre irratti walaa maa asaabakum yaa waan isin mudate san irrattis akka isin yaaddoyneef rabbiin akkas godhee naga isin baase wallaahu khabiirun rabbiin beekaadha bimaa taamaluuna waan isin hojjettan beekaadhaaya saniifuu guyyaa lola uutsan itti nafne ergamaa dhiisanii dirree keessatti biraa baqatan jechuudha namoonni kutee nama tokko biratti hafe jechuudha xalahaan namoota ergamaa rabbii irratti gaafasan gombobee hafe keessaa tokko jechuudha Musaab ibn Umeeritis warra guyyaa lola uut ergamaa biratti hafe keessaa tokko jechuudha abbaan Bakriilleen akkasumaatis jechuma saniifuu namni ciccimaan hundi ka'ee orihe jechuma ergamaan du'eefaa dhageenyaa inuu daranuu meeqaan samiitiitu orihe amma asirratti maal je abbaan Bakrii ni yaadadha je ka'eetiin gara ergamaa rabbii fiige odoon fiigu jiruutu gurbaan biraa tokkummaasis fiigee namoggaa Abu Ubeydaa je maqaa isa san maqaasaa Abu Ubeydaa ibnul Jarraa ka'ee fiigee dhaqe ergamaan kun oduruu bakki tun hundi dhawamtee bakka tana keessa macariin seentee jirti jemma boquusaa tana macarii eenyuutiitu dha'ee namticha amma qumee'aa jaamu maal jaama je maqaa isaanii hima isa saniitiitu dhawinsuma dhawuuni macarii waan isaan mata kaayatanii kana bakka tana keessa naqe jechuudha akkasumammaati gurbaan biraa tokko Utbatu ibn Abi Waqqaas ka jaamu mataa baqaysee ergamaa jechuudha ilkee isaaniitis akkasummaatiis irraa cabse ilkee isaanii lamaan gamaa gamanaa tana ka'eemma fiigaa dhufee Ubeydaa ibnul Jarraah ergamaa rabbii irratti gombobee gaggodhatee jechuma irraa hin baasa jee harkaan yoon irraa baasan ilaalatan jee ilkee isaatiin qabee harkisee jechuudha lamaan seenimma macarii yeroo san harkisee hoggaa harkisee keessaa baasu ilkeen jechumatti irraa buute isa ammaasi macarii takkitti keessatti haftee
keeytaan baata jee ergamaan meena dhanarraa dhaabbadhaa jee kadhatee jechuudha. Kadhatee abbaan Bakri Ibrahim baata jeetti dhufe lakkii irraa dhiisi jeen. Kana Abuu Beeydaan lakkiin dhiisu jeen maatii itti deebi'ee ilkeesaa gama kaanii jijjiiree maatii harkise. Hoggaa keeysaa baasu ilkeen achumatti irraa buute inumaa Abuu Beeydaan hanqa duriirra eega forroqa ta'e boodarra bareede jemma abbaan Bakri. Takkaa bareedin akkasiin agarre jemma. Ilkeen gamaa gamanaan haarruu taatee fi akkasumatti hafte jemma. Saniifummaa Abuu Xalaanfaan maal ta'e Xalaanfaan Xalaatu ibn Ubaydillaahi kajaamu jechuudha. Nama guyyaa san ergamaa Rabbii irratti akkaan qabsoo godhe keessaa tokko odoo dhawanoo harka kun hundi irratti laamee lafa dhayu jechuudha. Abuu jirtu je. Namni hundinuu rifatee warri akka Umar ibn Khattaab kun hundi bakka seenu dhabee jechuudha. Namni ciccimaan hundi guyyaa san akka malee ta'e jechuudha. Sanimma Rabbiin asitti walaqata fa'ankum je. Walitti araaramne ta guyyaa sanii isinuma keessa waajiran malee na biraa miti jemma Rabbiin. Gamman jechuun yaada isinii galata galche je. Eeywa. Gamman jechuun yaada isinii galata galchee Rabbiin guyyaa san. Wanni yaada cimaa fideetti darbeef jechuun guyyaa san maaliifi likee laa tahzanuu alaa maa faatakum jechuudha. Waan dabree jira. Targeetiin lola dhufaniif ni mo'amnaa miti qaare. Amma arraree mo'amuun arkamtee cafuun arkamteemi. Akka cafuun tun itti mul'anne maal godheree namoota baay'ee isaan dura ajjeese maasiis. Meeqaantamiitiitu shahiidee ta'e gara jannataa kute jechuudha. Saniif uummatun eega jiraatte aboonama meeqaantam dhabne guyyaa san. Maal itti goona silaa maal injifannaa haasofnaa miti. Tanama dhumee sunu waan ukhee isaan dhabbaddu. Anummaan ukhee Rabbiin nagana baase. Kanuma Rabbiin ergamuma kanaa ukhee isatti hambisen baantu. Jaaniituma tanat deebi'anii qalbiin isaanii san jala akka galtuu jechuuf akkas isin goone. Isinis wulii karaa akkanaa kan akkan deebine. Ajaja ergamaadhaa akka guuttan. Yoo ajaja ergamaa diddan numa mo'amtan malee hoggayyumaa wanni mootan hin jirtu tajettu jechuudha. Eeyyuwa gamman jeemimma. Ajaja ergamaa Rabbii dinnaan jaarma ergamaadhaa diinaan Rabbii waan kanatti fide. Eeyyuwa. Saniif godhe maaliif ree likee laa tahzanuu maatiifi alaamaa faatakum walaamaa asaabakum madaa isin tuyxee fi wantoota adda addaa ta'e isin mudatte sanarratti akka isin hin yaaddanneefi.